رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد bütün alemlerini yıptan bar etuşe, kuklarını, jirlerini yaratuşe, hak Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'ga hamd sana maqtovlarımız bulsaydı. Sonra Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun ehl-i beytine, sahabelerine, hem barşa mümin Müslüman din kardeşlerimizge, kıyamet gününe kadar salavat şerifelerimiz bulsaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Muhterem din kardeşlerim. Bugün indi inşallah bizning va'z kişesin, bugünkü leksiya derslerimizni ders formasında sizning bilan olib boramiz inşallah. Ders formasında deganda endi bugün shunday tematika bo'lar bizning darsimizning sabrlik turida sizlarimiz inşallah. Sabrlikning maratiblari turida, maratibus sabr, ya'ni endi darajatus sabr deb atalar alimlar jiyintiqlarında darajatus sabr, darajat degan so'zning davomini biz sabr degan so'zdan maratib, martabalar degan maratib degan so'zning de ma'nosini anglaymiz. Durust aytganda endi biz bugungi darsimizni yoritilash g'arab tilida da olib boramiz, taqtada da qay bir terminlarni yozarman. Menga g'arab tilida yengilroq, joyliroq yozarga shunga ko'ra endi mana shundayroq formada sizning bilan inshaalloh sizning ruxsatingiz bilan olib boramiz deb o'ylayman. İnşallah hem de dersimizin tematikası darajatus sabr. Sabırlıkның dereceleri, sabırlıkның da dereceleri var ekan muhterem kardeşlerim. Sabırlık degan sözün ma'nosin barımızda biliriz. Sabırlık degan söz ol o'zingni tiyib qolu deganni anlatı habas, g'arab tilida habas deb ma'nosi keltiriladi, tarjima etiladi. Habas ya'ni o'zingni narsadandir tiyib qolu. O'zingni to'xtalу deb endi mana shundayroq, ya'ni o'zingni tiyib qolu, mendedir bir sinov kelgan vaqtda, sinov kelgan vaqtda turli sinovlar bor. Bugun sinovlarning da turlari turida inshaalloh sizin bilan silab ketarmiz Alloh bersa, lekin sabrlikning derejelari bor. Deraja durj degan so'z ul endi bosqichlari deb aytaylik. Birinchisi g'alimlar aytadilar jengilroq, ikkinchisi og'irroq, uchinchisi tag'da og'irroq, to'rtinchisi og'ir. Bugun inshaalloh 4 sabrlikning turlari turida sizlarga sizning bilan inshaalloh. Birinchisi eng yengil deb aytadilar. Eng yengilgisi, ya'ni mana shu sabrlikning nindi sabrlik bor? Birinchi turi g'alimlar aytadilar, u bek odam balasi uchun Alloh subhanahu va taoloni yengillatgan deb aytadilar. Chunki bu sinovni Alloh subhanahu va taolo sinovning ulushingina beradi, to'lisincha bermaydi. Alloh subhanahu va taolo shu birinchi sabrlikning turi muhtaram din kardeşlerim, g'alimlar narsa deb aytadilar, as-sabru ala bala'id dunya. As-sabru ala bala'id dunya. Mana biz sizning bilan hozir yozib qo'yamiz. Birinchi turi bizning narsa bo'ldi. Biz aytdik sizning bilan as-sabru ala bala'id dunya. Biz bugün inşallah bu sabrlikni, ya'ni bu sabrlikni nishik orttirga, sabrlikni nishik bor etarga. Sabr qay bir vaqtda sabrligimiz yetmey, bizning kuchimiz yetmey, bizning energiyamiz yetmey, жизненная сила, afiyatimiz yetmey. Kurashirga, nindidir sinovlarga qarshi hozir begraqda bitindi o'zimiz de boribizda bilamiz, shunday situatsiyada boribizda bizga sabrlik temasin bir leksiyalarına, bir va'zlarına tug'il, ana gul iranib turga kerak. G'alimlar endi ular sabrlikqa tom kitoblari bor, zo'r g'alimlar bizning. Sabr fil Qur'ani, masalan, sabr Qur'onda sabrlik turida. Birinchi tur endi hurmatli din kardeşlerim, as-sabru, mana yozib qo'yamiz sizning bilan, as-sabru ala bala'i ad-dunya. Men yozib qo'yaman endi, balki anlaymiz endi. Alhamdulillah, tatarchada bu as-sabru ala bala'i dunya. Bala dunyo balalarini qarata birinchi sabrlik ekan. G'alimlar aytadilar, u eng yengil odam balasi uchun har bir odam balasına kela turgan. Har bir odam balasi mana shu sinov turi bilan, shu sınavlar bilen, yani
бәлә дүния сынаулар, шушы сынауларны һәрбер адәм баласы кичерә. Бер адәм баласы да, бер гаиләдә, бер шәхестә, бер кешедә бу сынаулардан калмый. Шуңа күрә бу менә беренче баскыч дип әйтик, һәрбер адәм баласы җиңә ала икән. Аллах Субханаху ва Тааля Кур'анул Каримдә дә без сезнең белән беләбез. Аллах Субханаху ва Тааля Кур'анул Каримдә وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ дип әйтә. Шулай бит. Аны барыбызда беләбез бу Бакара сүрәсенең аятында Аллах Субханаху ва Тааля әйтә: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Yani min sizne biz sizne diye Allah Teala özünün büyüklüğünü күрсәтеп, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ 100% һәр адәм баласын шушы сынау төрләре белән сынарбыз ди. Һәм аларны әле тулысынча бирмәячәкбез. Үзебезнең рәхмәтебез белән без аның өлешен генә бирибез. Бишей. Менә шушы бишей дигән сүз аятта нәрсә аңлата? Шушы сынауның бер ниндидер өлеше генә ул. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Авыру килсә, шир килсә, biz elhamdülillah ala kulli hal diye bitirgeti şunday vaqtda elhamdülillah elde bu sınavının Allah Subhanahu ve Teala nindidir ülüşün gene bergen. Biz bilmiyoruz nindi ülüşün. İşten bir ülüşün yartısını Allahu alem Allah Teala o'zi gene bilir. Lakin bilirge kerak bu sınavının nindidir ülüşün gene bergen. Şu vaqtda elhamdülillah diye bitirge kerak. Elhamdülillah ala kulli hal. La ba'sa tahurun inşallah. Agar da indi bir kardeşimizning şirlep ketuvini eshitsek, la ba'sa tahurun inşallah. Qayg'irma, bir şey olma. Allah Teala poklar çistartır seni inşallah. Менә шушы хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллах Субханаху ва Тааля безне сыный, беренче менә шушы бәлә дуния һәр адәм баласына килә торган. Ничек Аллах Тааля әйтә: "Ва ланаблуаннакум бишайин минал хауфи". Иң беренче бәлә дунияны һәр бер кешегә килә торган хауф, курку. Курку нәрсә өчен, ягъни ничек аңларга була бу төр сынауларны, бу сынаулар алу бирү түгел. Аллах Субханаху ва Тааля алып сыный адәм баласын. Нуксан, кайбер галимнәр әйтәләр, бу нуксан сынаулары. Нуксан ягъни убавляет. Аллах Субханаху ва Тааля Аллах адәм баласын биргән нигъмәтен алу белән Аллах Тааля сыный. İkinci баскыч турында әйтербез, әлдән инде икенче баскыч иншаллах. Аны да әйтербез. Бу беренче баскыч, беренче дурч, беренче уровень дип әйтгәндә менә шушы Аллах Субханаху ва Тааля ала. Нәрсәне ала? Тынычлыкны ала. Беренче тынычлыксызлык белән Аллах Тааля сыный. Курка адәм баласы, курку белән. Куркуның бер бәләкәй генә өлеше. Адәм баласы курка. Нәрсәдәндер нестабильностьтан курка, авырырга, ширләргә курка. Курку адәм баласында курку барлыкка килә. Адәм бала кайбер галимнәр әйтәләр инде, әл-хауфу курку Аллах Субханаху ва Таалядан курку. Ул да сынау. Аллах Субханаху ва Таалядан баласы куркамы? Курыкмыймы? Шуны да Аллах Субханаху ва Тааля сынау биреп карый. Ибн Касир тәфсирендә китереләр менә шундый мәгънәләрдә. Минал хауфи вал жу'i. Ачлыкның бер өлешен биреп карый Аллах Субханаху ва Тааля. Ачлык белән сыный икән. Менә без сезнең белән хәзер муллык заманасында яшибез. Шулай бит? Икешәр телевизор, икешәр холодильник, продукты тулы, әлхәмдүлилләh, бүтән нәрсәбез бар, интернет, һәрбер кисәдә телефон, хәзерге шундый Аллах Тааля сыный муллык белән, ләкин инде Аллах Субханаху ва Тааля бер заман килер. Аллах сакласын дип әйтеп куябыз, ләкин ул һәрбер адәм баласына, һәрбер җәмгыятькә килә торган ачлыкның бер өлешен бирә Аллах Субханаху ва Тааля. Менә шуңа да бу аятлар үзе бер мотивация булып тора. Әгәр дә шундый ситуация килеп чыкты икән, Аллах Субханаху ва Тааля ниндидер бүтән испытание, бүтән ниндидер сынауларында бирә, адәм баласы әзерләнсен. Аллах сакласын, ачлык килгән булса, адәм балалар ничек менә бер-берсенә карар иде, ничек бер-берсе арасында мөгамәлә кылыр иде. Менә шуны да Аллах Тааля сыный. Шуңа күрә ачлыкның бер өлешен Аллах Тааля минал жу'i ва нақсин минал амвали вал анфуси ват тамарат. Һәм Аллах Субханаху ва Тааля малның кимеү белән мал килә, мал китә. Аллах Субханаху ва Тааля малыбызның ва нақсин минал амвали вал анфуси берәр туганыбызның китүе белән һәрбер гаиләдә берәр туган китеп бара. Әлбәттә бу арада бу 2 ел эчендә субханаллах инде Аллах Субханаху ва Тааля сабырлыкларыбызны арттырса иде, я Раббана, әйме. Ва нақсин минал амвали вал анфуси ват тамарат. Һәм
инде кырлык белән дә сыный Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Ниндидер еллар уңышсыз еллар булырга мөмкин, кырлык булырга мөмкин. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы безнең ризыкларыбызның кимүе белән Аллаһ Субханаһу ва Тааля сынаячак. Бу сынаулар килә, хөрмәтле дин кардәшләр, һәрбер семьяга, һәрбер җәмгыятькә килә торган сынаулар, аларга дөрес иттереп профилактика булырга тиеш. Ничек даваларга үзебезнең яраланган җаһилиятлек белән, яисә инде хаталар белән, гынахлар белән яраланган йөрәкләребезне ничек даваларга була, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне өйрәтә. Профилактика бар. Күңелне төшерергә ярамый дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля беренчедән. Ва бәшшир ис-сабирин, сабыр итүчеләрне сөендер, шатландыр сабыр итүчеләр. Сабыр итәргә кирәк икән беренчедән. Ләкин сабыр итеп кенә утырып булмый. Аның дуасын әйтергә кирәк. Аллазина идә асабатхум мусибатун қалу инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә берәр шушы сынауларның, төр сынауларның берсе килсә, әйтегез, аның дуасы бар. Бу теге кеше вафат булса, без инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун дип җибәрәбез. WhatsApp-нанмы, Instagram-нанмы җибәрәбез. Кеше вафат булса. Кеше вафат булса гына түгел, малын кимеде. Хауф, курку, күңелдә барлыкка килде. Яисә кырлык килде. Тагын ниндидер бәла казалар килсә, инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун дип әйтәсең, давалыйсың йөрәгеңне, алхамдулиллаһи беренчедән. Калбун сәлим, сәламәт була, йөрәгем сәламәтләнеп китә. Бу беренче дуаны барыбыз да беләбез. Алхамдулилlah, профилактика кирәк, күңел төшерергә ярамый. Берәр туган вафат булды. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун. Йөрәктә тынычлык барлыкка килә. Бу Аллаһның сүзе. Пәйгамбәрбезнең дә шулай ук сүзе бар. Сәләмә сахабиясының, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям бер сахабасы Ухуд сугышыннан соң яраланып, шушы аның ярасы ачылып, вафат булды. Хатыны җылый. Шул кадәр ирен ярата. Шул кадәр ирен хөрмәт итә. Абу Сәләмәдән Сәләмә шул кадәр менә минем иремнән яхшырак кеше юк бит җир йөзендә дип шул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны бу дуганы өйрәтә. Әгәр дә берәр бәла каза килде икән, әйтегез истирҗа. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун. Беренче давал йөрәгебезне давалый торган, тынычландыра торган бу дуга. Икенчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шундый вакытта әйтегез, Аллаһумма عندك احتسبت مصيبتي هذه اللهم أخلفني خيرا منها إلا أعطاه الله جل وعلا. ما شاء الله. Bu Peygamberimizin bizge motivasyon, bizden konuğumuzda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sələmə deyir, "Ey ya Sələmə, ey şu dualarını sana Allah Subhanahu ve Teala almıştırıp bire hayırlısın." Yani bu dua kısa gına dua. Ama yaplarga da bir nindi ağırlığı yok. Allahumma indeke. Ya Allah'ım, indeke ihtesebtu. Sinen ümit item ecir savabını. Ya Rabbena. Ya Allah'ım, indeke ihtesebtu musibeti hadihi. Şuşu ağırlığını kişirip, şuşu belanı, şuşu musibini kişirip, Ya Rabbena, sinen ümit item ecir savab. Allahumma ahlifni hayran minha. Hem mina almıştır bu belanı. Hayırlısı bilen, yaxşısı bilen. Elde yaxşısı da var eken. Elbette etiyinden yaxşırak kişi olarga mümkün mü yeryüzünde? Etiyinden yaxşırak kişi olarga mümkün mü? Sələmə işin irinden yaxşırak ir bula ala mı? Yok elbette. Eni de bir, eti de bir. Lakin nişin hayırlısı bilen Allah Subhanahu ve Teala tınışlık bir konuya. Bu sahabelerinin tecrübesi de, peygamberlerinin tecrübesi de, tuğanlar müminlerin tecrübesi de. Bir 3-4 ay elek min nindi dua mine anday sınav kurup nitkeş, kişirgeş, uylisın nindi dua aytırge
Хәтта сорыйлар да бүгенге көндә дә, әни вафат булды, әти вафат булды, кинәт кенә. Нинди дуа кылырга кирәк? Менә шушы дуа, субханалла, миндә искә төште дә, машалла. Бу мәгълүмат Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сүннәтендә бар. Ла хавла ва ла куввата. Шул дуаларны әйттем дә тынычланып киттем. Дөрес иттереп, ситуацияга карый башладым. Ситуацияга дөрес карамыйсың. Әти кинәт кенә вафат булды. Ла хавла ва ла куввата илля билlah. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дуасын әйтәсең: Аллаһумма индәка ихтасабту мусибати һадиһи, Аллаһумма ахлифни хайран минһа. Машалла, Аллаһ субханаһу ва тааля тынычлык бирә. Ла хавла ва ла куввата илля билlah. Бу дуаны кыскарына язып куябыз иншалла. Аллаһумма индәка хәрәкәләрен قويمة من ده. اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه، اللهم أخلفني خيرا minha. Bunda hadisning davomida bor. İlla a'tahu Allahu jalla va ala. İlla a'tahu, yani ya Rabbim, sendan ajr savab umid etib men so'rim shusha avruimni, ya Rabbana avruimni ko'rib menga ajr savoblarimni bersang edi. Allohumma akhlifni, almashtir menga xayrlisi bilan, xayrlisini ber menga ya Rabbana. Alloh subhanahu va taala illa a'tahu Allahu deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bileşek, sana hayırlısın, bileşek, duana cevap bileşek. Ne şu duanı da yazıp koysanız bula. Bugünkü dersimizin birinci duası şu. Yani birinci mertebe dedik biz sizinle, birinci derecesi ne profilaktika, şu kelgen bizge sınavlarının bir ülüşün kişiliğe yardım ete turgan dua şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası, Allah Teala'nın duası. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayyub aleyhisselam'ın duası var. Ayyub aleyhisselam nindi sınavlarga erişti, barımız da biliriz. Bir isen organı kalmadı. Tilinden hem yüreğinden başka. Kompanyonları gitti. Balaları vefat buldu. Biznes işleri de yokka çıktı. Bütün yerlerinde yoğalttı. Ayyub aleyhisselam barımız da biliriz. Şundi 18 yıl şundi halde. Hem Ayyub aleyhisselam yolşan peygamberlerden idi. Allah subhanahu wa ta'ala'ga matur ettirip onun bir duası var. Ayyub aleyhisselam'ın enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Mine şu duanı kaybir galimler eytirler, 7 tapkır aytsan, Allah subhanahu wa ta'ala sana şu senin duana cevap verecek. Hem senin avruğunu görüp sana jingillik verecek. 7 tapkır aytırga gerek deyip eytiler kaybir zor meşhur galimler. Ayyub aleyhisselam'ın da duasın enni messeniye ad-durru ve ente hayrur rahimin. Hayrur rahimin. Şu duanı biz sizin bilen Ar-Rahimin. Ar-Rahimin. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbim mine şu ad-durru mine avru kildi ya Rabbim mesene ad-durru ve ente hayrur rahimin. Sen rahimlerinin en hayırlısı. Senlerine ya Rabbim merhametlik. Özünün Allah Teala'nın birliğini bildiren, Allah subhanahu wa ta'ala'ya itaatligini bildiren. Ayyub aleyhisselam Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözünden, emrinden çıkmağının bildiren. Ayyub aleyhisselam bu duanı alimler eytiler. Eğer de jili toplar eytesenken inşallah
Rabbimiz Allah Subhanahu wa Ta'ala senin duana cevap verip sana жеңілдігін, ярдәмен берешек. Менә шушы biz sizin bilen gördük. Birinci tür sınavlarga profilaktika. Hürmetli kardeşlerim, biz indi sizin bilen ikinci baskışına da koşarız. Sınavlarının ikinci baskışı o indi bizning as-sabru ala mushtahayat. As-sabru ala mushtahayat an-nafs deb atalar. Galimler aytalar indi o ikinci baskışına koşarız. İkinci baskışı bizning as-sabru ala mushtahayat النفس. الصبر على مشتهيات النفس. الصبر على مشتهيات النفس. Sizden nerse diye bakalım. Sabırlık indi. Müştehiyat nefs, nefsinin apetitine. Şunu diyelim tercümesi apetit, müştehiyat apetit. No apetit kadar değil. Nefsinin nişe getirge, onun şehvetine. Nefsinin şehvetinin şigeyi. Hem şu an buraya galimler aytalar indi. Bu tür nişik diye bakalım. Allah Subhanahu wa Ta'ala biruğu bilen sınır. Afiyet bilen Allah Subhanahu wa Ta'ala sınır. İzabili bilen sınır. Mulluk bilen sınır. Birinci tür dedik biz sizin bilen. O alu bilen Allah Teala Allah, ikincisi Allah Teala bile. Mine ikincisi ağırrak eken birinci türge karaganda ağırrak deyip etalar galimler. İmam Gazali'nin kitabında İhya-u Ulumiddin kitabında biz görüyoruz. O bik matur ettirip mine şuşu sabırlığının müştehiyat nefs sabırlığı turunda yazar. Afiyet bilen sınav ağırrak. Sahabeler de nerse deyip etalar? İbtulina bifitneti darra fe sabarna ve ibtulina bifitneti sarra fe lem nasbir. Allah ayetalar biz sınaldık. Bu dünyanın ağırlığı bilen açlığında gördük. Bela kazalarda gördük. Pek bu ağırlıklar. Müşrikler tarafından da biz onu geçirdik deyip ayetalar. Paşam bizge dünya açıldı. Dünyanın rahatı kirdi. Küpme iller. 8. asırda Fransa'nın işten bir ölüşü indi Narbon şehri Müslümanlarını kıydı. Rum devleti, Persiya devleti. Müslümanlarını 8. asırda, Peygamber sallallahu 7. asırda İslam dinini jitkirdi kişilerge, Garip yarım turağında olan kişilerge. İslam dini bütün dünyaya 8. asırın başındaydı, bütün dünyaya taraldı İslam dini. Dünya aşıldı bizge ribetiler, sahabeler bizge bir ağıranı biz kişire almadık, sabır ite almadık. Bu sahabeler ribeti. Subhanallah. Ne şu an buraya biz etmiyoruz ki dünya kilse, afiyet kilse, tanışlık kilse, eminlik kilse bunu şart etmiyoruz. Allah Teala birgen vakitte nimetini, birer nimet bireyken iyi nimeti, aile nimeti, balalar nimeti, etiyeniler nimeti, zarplatı nimeti, pensiya nimeti bireyken Allah Subhanahu wa Ta'ala onun İmam Gazali nerse deyip ayta, şul vakitte sabır bulurga gerek. Yani nişik sabır bulurga? Her şartta da uyanda Allah Subhanahu wa Ta'ala bulurga tiyiş. Dünya tugil. Dünya işin yaşayın deyip tugil Allah bulurga tiyiş. Allah Teala turunda yaxşı oylarga gerek. Tilin her daim sayın zikirde bulurga tiyiş şul vakitte. En ağırı dünya kelgen vakitte kişi dünya turunda oylayı başlayı. Компаньон namazga basasın, namaz vaktinde nedir встречалар, şıraşılar, daha nedir dünyavi eyberler, başka kırıya başladı. Namaz vaktinde kişiler problemalar, nişettir. Dünya turunda oylayı başladı, namaz vaktinde. Namazdan çıkarsın, bitti, nişettir, kiri faytası. Ne şu an buraya Allah Subhanahu wa Ta'ala adam balasının sınıyı biru bilen, hem galimler eyteler, afiyet bilen. Niçin? Çünkü şu ikinci türde şehvet barlığa gelir.
Шунда шайтан барлыкка килә. Адам баласы янына шайтан килә. Шул вакытта адам баласы Аллаһ Тәгаләне зикр итми башлый тулысынча. Дөньясын намазлар арасында түгел, намазларны дөньясы арасында алып бара башлый. Шайтан килде икән, йөрәккә юл ачылды икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ничек әйтә Коръәнул Кәримдә: "Ва кайядна лахум Куранау фазайяну лахум ма байна айдихим ва ма хальфахум". Бездә аңа шайтаннар җибәрбез дип әйтә. Ике төрле шайтан җибәрә Аллаһ Субханаһу. Аллаһ Тәгалә зикр ителмәсә, әгәр дә Аллаһ Тәгаләне зикр итү тукталса, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ике шайтан җибәрә. Беренчесе алдан ябыша йөрәккә. Вакайядна, без ябыштырып куябыз ди. Аны йөрәген парализовать итә, как вирус парализовать итә үпкәләрне. Йөрәкне дә шулай шайтан парализовать итә. Алдан да, арттан да. Беренчесе перспективаларны, ялган перспектива, кыямәт көне турында оныттырып тора икән. Кыямәт көне бар икәнлегенә ышанабыз бит. Ышанмаган кеше аудиториядә юк. Шайтан нәрсә эшли? Ышана кеше, ул аны шикләндерә. Кыямәт турында уйлаттырмый. Кыямәт көненең нинди ашратлары, нинди аның признаклары, нинди аның булачагы турында уйлаттырмый кешене. Гайса алейхиссалам киләчәк, Дәббә чыгачак, Яҗуҗ-Маҗуҗ булачак, Дәҗҗал киләчәк. Турында адам баласы уйламый башлый. Теге фикерләрне кыямәт көненең аның хәл әхваллары турында ярап бит әле кашан була дип менә шулай шикләндерә башлый беренчесе. Икенчесе арттан ябыша да аның ма хальфахум, ягъни аның әлеге дөнья тормышының динен боза башлый. Менә бу Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең әмере, мөхтәрәм кардәшләрем. Бу афият белән Аллаһ Тәгаләсенең изобилие белән. Дөнья килгән вакытта, шул вакытта Имам Газали әйтә: Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне зикр итегез. Әлхәмдүлилләһ, без хәзер шундый заманада сезнең белән яшибез. Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләһ. Әгәр дә чагыштырсак, 10 ел, 20 ел, 30 ел, 10 еллап алсак, bir 100 елны әби абайларыбыз белән чагыштырсак, субханаллах, нинди тормышта яшибез без. Алар да сынаулар күргән, аларның да сугыш та булган, ачлык та булган, балалары да үлгән. Әби абайларыбызның гаиләдә 10-15 бала булган. Унысының 3-се, 5-се вафат булган ачлык вакытында. Сынаулар булган, субханаллах. Сахабаларның күз алларыбызга китерсәк, аларның балалары үлмәгәнме? Bir сахабаның 80 баласы вафат булган. Шушындай авырлык таралды жер йөзендә. 80 баласы. Аллаһ Тәгалә бик күп бала биргән. Bir сахабага 100 баласы булган bir сахабаның. Шул 100-нән 80-е вафат булган, субханаллах. Кайбер сахабаларның бүтән балалары вафат булган. Алар да югалткан. Әлбәттә, шуңа күрә афият, Аллаһ Тәгалә бирә икән афият, Имам Газали әйтә, шул вакытта Аллаһ Тәгалә зикр итегез. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә турында уйлагыз. Дөньягызны алып барганда Аллаһ Тәгалә уйгызда булсын. Йөрәгегездә Аллаһ булсын. Кулыгыз һәр чакта да садака юлында булсын. Ярдәм маъуна дип әйтә. Ул менә нәрсә дип әйтә? Ва фи бадanihi bi badl al-ma'una. Бәдәнегез, бүтән тәнегез һәр чакта да ярдәм халәтендә булсын. Кайдыр садака бирергә, кайдыр ярдәм итәргә, кайдыр киңәш бирергә. Һәр чакта да бәдәнегез, тәнегез, җәсәдегез маъунада булсын. Ва фи лисаниhi bis-sidq. Телегез сыдыкта, яхшылыкта, изгелекдә булсын. Зикр сәнә мактауда булсын. Ва кадалика фи сайри ма ан'ама Аллаһу bihi alayhi. Һәм шулай bütün нәрсә, нинди Аллаһ Тәгалә ниғмәтләр биргән, шуның өчен шөкер итегез. Чөнки кайбер галимнәр әйтәләр, һәрбер безнең агзабыз безгә бирелгән бит Аллаһ Тәгаләнең ниғмәте бу агзалар. Агзалар безгә бирелгән Аллаһ Тәгаләнең ниғмәте. Һәрбер кулыбыз, уң кул, сул кул, бармаклар, буыннар, иштәге органнар, күзләребез, бу бит Аллаһ Тәгаләнең ниғмәте. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте.
Аллах Тағаланың рахметі болмаса, көзімізді йома алмаған болды, рефлекс деп айтамыз бет. Біз аны контролер етмейміз сіздің білән, біз аның білән идара етмейміз, көзіміз білән, көзіміз йомыла. Көз йомылмаған болса, біздің файлар кетер еді. Бізде бет мұнда компьютер, процессор. 1 секундта 400 сигнал кірі, көзіміз ашады, сенсорлар ашады. 400 сигнал. Миымыз ішкерді. Керек бәрі информацияны жесткий дискка жібәрі, подсознание. Қайбір информацияларны ағзаларға жібәрі. Қолыны көтерір үшін, қолыны түшірір үшін, ол информация беріп тұрады. Қайбір информацияны yok ете. Ми өзі yok ете алмай, не аның үшін біздің сенсорларымыз шлейді. Көзіміз йомылды, керек бәрі информация сүртілді. Біздің смартфонларда шулай селфилар ясайбыз, видеолар ясайбыз еме. Тула недостаточно памяти деп айтып қоя. Қайбір уақыт шалтыратып алмайбыз. WhatsApp-та эшләмей. Не үшін память толған? Шуңа күрә біз бармақ қол білән алабыз да, удалайтабыз керек мән видеоларны, я жесткий дискка көчерәбез. Біздің көздер йомыла, керек мән информация удалайттар үшін. Бұл Аллах Тағаланың рахметі, хөрмәтле дин кардәшләрем. Қайбір ғалимлар әйтәләр, әгәр дә 1 минут, 2 минут көз йомылмаған болса, көз кебіп бітер еді, көре алмаған болар еді. Бұл Аллах Тағаланың рахметі. Аллах Тағаланың рахметінен башқа қан тамырларыңызға қарағыз дей Аллах Субханаху ва Тағала. Фи суратин маша араккаба. Нишет біз сені ей адам баласы матур еттіріп яраттық, бар қылдық. Қан тамырлары. Әгер де біз аны суссақ, бүтін капиллярлары білән бірге 120 000 километр болады. Бір кішінің қан тамырлары. Айға іштен бір үліші. Ескеткіш, бұл Аллах Тағала неше комплектав айтып қойған, матур еттіріп орнаштырған біздің гәуде бізді. Бұл Аллах Тағаланың рахметі. Шуңа күрә Hər şaqtada nindi Allah Teala nimetler veredi İmam Gazali. Şükürlü bulağız, rahmetli bulağız. Allah Teala bireyken afiyetni. Afiyet neresi o afiyet? Афия у тержиме етілі как жизненная сила, жизненная энергия. Аллах Субханаху ва Тааля өзінің илахи хаяти күшін береді баласына. Яшысы келе күшінің. Нешін мұсылманлар беталар бір қошан депрессияға ерешмей. Депрессия yok бізде, алхамдулилля. Стресс болады. Ләкин депрессияға біз көшіміз не үшін? Біздің дұғалар бар бет, алхамдулилля. Бізге ярдам ете. Һәм афиет дұғасы да бар. Махсус афиет дұғасы бар. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шушы дұғаны дұға қыларға, шуның білән Аллах Тағалаға афиет сұрарға, һәм афу сұрарға қоша. Афу нәрсе ол? Әйтірбіз бүгін иншалла. Бұл үшінші біздің, дүртінші дұғамыз бола. Бүгінгі дәресі бізде шу дұғаны да ятқойбыз иншалла. Тегі дұғаларını да сіздің бір yazып алдық енді, деп әйтегенде еме. Афиет дұғасын да yazырбыз иншалла. Афиет дұғасы. Шуңа күрә афиет келді екен, шайтанға yol ябайып жүрек білән, афиет дұғасы білән. Афиет дұғасында қарай қалайса сіздің білән. Афиет дұғасы. Аллахумма инна нас'алука al-afwa wal-afiya. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm quşa bizgə. Әйтігіз. Allahumma inni, əgər də özümüz üçün soruyoruz, inni əs'əluka al-afwa. Bu ғафу ету генә түгел, туганнар. Афу деген сөз ғарап тілінде міне сасудқа мәселен толған бір нәрсе, сасудтан тыш ташып кеткен афу деп аталады. Излишек. Яғни мал мүлкеттің бәрекеті деп айтайық. Аллах Тағала берген бізге сәлеметтік, аның бәрекеті болсын. Аллах Тағала берген бізге малның бәрекеті болсын. Аллах Тағала берген бізге балаларының бәрекеті болсын. Аллах Субханаху ва Тағала берген бізге бұл дүнияда нендей неғметтер, аның бәрекеті болсын. Афу деп аталады. Ғафу ету деген сөз генә түгел. Ғафу ету да шушы сөз белән кулланылар, ләкин бу ничә әйтәләр, аның многозначный слово, аның күп мәгънәләре. Аллаһумма инни ас'алука ал-афва, я Раббым, миңа бир күп үзеңнең рәхмәтләреңне, бәрәкәтләреңне бир. Афва. Аллаһумма инни ас'алука ал-афва вал-афия. Вал-афия. Менә монда афия. Афия жизненная сила. Көч бир миңа, я Раббым. Сәламәтлек бир миңа. Менә шушы жизненная энергия. Көч бир миңа, я Раббана. Аллаһумма инни ас'алука ал-афва вал-афия.
Nerede? Fid dunya vel ahire. Dünyamda da, ahiretimde de. İki dünyamız. Allah'ımız elhamdülillah bu duada Peygamberimiz bizge özünün afuğunla, afiyetimle bu dünyada da, ahiretimde de bir. Ya Rabbana perspektivalar bilen. Şeytanda yol yapılar, bitti. Aldağı şeytan da işlemi, kirmi yüreğimizge, arttağı şeytan kirmi. İnşallah yollar yapamız. Fid dunya vel ahire. Allahümme inni es'eluke. Ütenip sorayım ya Rabbim senden. Es'eluke. Allahümme inni es'eluke el-afwa. El-afwa vel-afiye. Vel-afiye fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Rağzalı diyecek maşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir şablon deyip her bir standartının unikal. Maşallah. Hani bir indi söz bilen almıştırıp bulmayın. Allahümme inni es'elukel affu vel afiye fi benim poçırgında afiyetiniz fi Allahümme inni es'elukel affu vel afiye fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Bana şu şey. Ya Rabbim bir nima bereket, rızık, afiyet, selametlik, kış benim dinimde kamil revuşunda alıp baraga mina. Jigirlik bir yerden et ya Rabbana ve dünyamda ya Rabbim ve ehli gaylemde ve mali hem benim malımda. Allahümme stur avrati. Allahümme stur avrati. Neresi anlatır? Allahümme stur avrati. Avrat indi ol, değil mi? Avrat neresi ol? Kışsızlık, zayıflık. Avrat deyip atılır. Avrat. Yeyse benim gavretimini kapla ya Rabbim. Gavret aşıldıyken bitti kişinin biyolojik polisi aşıla deyip ettiler galimler. Gavret aşı kişinin avruğuna bir yol. Gavretini aşırıya yaramır. Ne için bize gavret deyip etteriz mi? Gavret var. Avra o kişini zayıflendire durgan nerse. Avra deyip atılır. Avrasının nuruşat sayıplar. Şöyle bitinde. Şimdi ne de? Ya Rabbim ustur avrati mine kışsızlıktan sakla, zayıflıktan sakla. Ustur avrati ve amin rav'ati. Hem ya Rabbim mine rav'attan, korkudan sakla. Biz korku dedik bir birinci ölüşünde. Korkudan sakla. Korku bulmasın benim yüreğimde. Senden başka. Sana itaatsizlikten başka korku bulmasın. Yani Allah Teala'ya itaatli bulmaudan korkarga gerek. Allah saklasın. Allah Teala'ya gül buysunup yaşarga Allah Teala nasip eylesin. Rav'at korku. Korkudan sakla. Ya Rabbim şulay benim yüreğimni işit koronavirustan da, mikrondan da tağı nerse çıkar. Korkmayım onlardan. Senden başka. Ya Rabbana. Bu senin sınavının bir ölüşüne ya Rabbana. Ve amin rav'ati. Şimdi bunda sayıp bitmeyi afiyetiniz. Ve amin rav'ati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye. Sakla beni aldan. Ve min halfi. Beni arttan sakla. Ve an yemini. O yaktan. Ve an şimali. Sol yaktan. Ve min fevki. Üstten de. Aldan da, arttan da, on yaktan da, sol yaktan da sakla beni ya Rabbana. Kalpak. Şunu değil mi? Allahümme inni a'udhu bike bi'azametike en uğtâle min tehti. Hem tübensizlikten de ya Rabbim sakla beni aslan. Tübensizlik yani inşikna Allahümme fazl min beyni yedeyye ve an yemini ve an şimali ve min fevki. Allahümme inni a'udhu bike bi'azametike en uğtâle min tehti. Aslan büyüklerim bilen ya Rabbim sakla beni. Aslan da şeytan yolları yavulsun diye. Bu bir kışlı dua. Doğanlar.
Bu afiyet duası deyip atılır. Afiyet, жизненная энергия, сила, күш Аллах Тағаладан сұрау duası. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde öğretip kaldırgan bizge. Ne şu an göre bu ikinci baskışı afiyet kilgende Allah Teala'ga şükürlü bulayık hem şu duanı kılayık. Alimler ayetler üçüncü baskışı da var. Sabırlıkның as-sabru ala ta'atillah. Bu tağı da uğrak. As-sabru ala ta'atillah. As-sabr ala ta'atillah. Allah Teala'ga itaatli bulu, gıybadette sabır bulu. Tağı da uğrak iken. Niçin? İlk birisinden bu Allah Teala'nın emri tuğanlar. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ise وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى Emrit özünün gayelerini namaz okurga. Özün de sabırlık bilen oku. Biz sizden rızık soramıyız, senden rızık soramıyız değil. Biz muhtaç değil, diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmet hazinesi kimimi? Her bir organımızını, ağzımızını Allah Subhanahu ve Teala özünün rahmeti bilen her bir ağzımızga Allah Teala özünün rahmetini birdi. Üçey bir bizden, her bir ağzaga üçey bir birilgen. Allah Teala'ga buysunu, Allah Subhanahu ve Teala haram etken eybirlerden tıyılı, hem Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti. Her bir ağzımızga kulumuz varken, ama Allah Teala özünün nimetini birgen. Birinci Allah Teala'ga itaatli bulurga tiyiş benim kulum. Hayda benim yürü. Nerse işli? Hayda ayaklarım meni alıp bara. Başım nerse turunda uyli. Dilim nerse turunda sili. Her bir ağzımızga Allah Teala birgen. Emridu. Allah Teala'nın emrini ötev ikincisi. Allah Teala haram etken eybirlerden tıyılı. Hem üçüncüsü Allah Teala'nın rahmeti birilgen ağzalarımızga. Ne şu Allah Teala deyte Kur'an-ı Kerim'de özünün gayelerini namaz okurga indi. Hem sabır bul. Sen de alar bilen biz senin rizıklarında muhtaç değil. Biz senden rizık soramıyız değil. Nahnu narzukuke kirisince biz seni toplandırabız. Biz seni aşatabız. Şu okugan namazımız sebebinde adam balasına takvalığına karab, onun Allah Teala'ga buysunuğuna karab, onun namazına karab Allah Teala rizıkında biri. Rizık degende hürmetli din kardeşlerim bu etilmegen azık-tülük холодильникларımızda bulgan sığ rizıklar. Onun turunda rizık degen söz selametlikti. O birilgen belekeyine bir Allah Subhanahu ve Teala birigen mümkün bir kişine bile nimetin. Ekşi onun zor ettirip görebilir. Allah Teala'ga şükür ite, bereket. Belekeyine bir nimet birilse Ebu Kilab el-Cerami mesela. Ebu Kilab el-Cerami. Kolu da işlemi, ayağı da yürümi, gözü de görmi. Allah Subhanahu ve Teala'ga şükür ite. Ebu Kilab el-Cerami. Ebu Kilab el-Cerami İbn Abbas radıyallahu anh'ın şekildi. Özünün bedevi, şül gareplerinin palakısında yata, ya Rabbim mina şundi dua ver, seni tulusunca şükür iterlik dua benim yüreğime indirsen idi deyip Allah Teala'dan soruyor. Ebu Kilab el-Cerami görmeyin. Diligin eşli, yüreği selamet. Dura olmayı, özünün ihtiyaçların, hacetini öteye almayı. Mında bir Abdullah isimli jigit tuqtadı da işitti bu duanı. Kildi Ebu Kilab el-Cerami'ga soru biri. Sen nindi nimetler için Allah Teala'ga şundi şükrenelerini bildiresin. Sina tuğlusunca şükür iterlik ya Rabbim mina dua indirsen idi deyip. Nindi sina nimetler birgensin. Kolun işlemi, ayağın yürümi, gözün görmüyor. Ey ulan dedi Ebu Kilab'a. Allah Teala birgen nimetlerini görebilirge gerek. Eğer de kökten ot düşse, beni yandırgan bulsa, eğer de jir yarılıp beni yutup jiberse, eğer de dengiz dolkınları köterilip beni yutup jiberse, men nişik Allah Teala'ga şükürlü bulur idim. Şunlarda da koyayken.
Абу Килаба әл-Джарами, субханаллах. Миңа балакайым Аллах Таала улы яшында угыл бүләк итте. 15-16 яшьлек малай мине иң беренче зур фақих, зур галим, хафиз. Мине кулында күтәреп йөртә. Намаз вакыты килгәндә тәһарәтләндереп, намаз укырга ярдәм итә ул балакайым ди. Менә бу Аллах Тааланың рәхмәте түгелме? Дип әйтә Абу Килаба әл-Джарами. Кайсың синең малайың? Абдулла карый, юк малае, юк. Вот менә юк шул ди. 2 көн малай килми. Нәрсәдер булган диеп күңелем сизә. Абу Килаба Абдулла китте эзлеккә, чыкты, малайын карый, тапты гәүдәсен. Ирткыч хайваннар аны ертып үтерделәр. Килде Абу Килаба янына, әл-Джарами янына. Менә шундый хәлләр. Абу Килаба нәрсә? Кайгырмый, борчылмый. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун диде дә, әлхәмдүлилләһ. Минем нәселемнән гынах кылучы булмаячак дип җан бирде. Шуларда да Аллах Тааланың рәхмәтен күрә икән бу. Без куркып торабыз бит инде, йөрәгебездә бала ширләп китте. Больницага алып барабыз, инде зур шир генә булмасын дибез, кайгырабыз. Чыннан да менә йөрәккә шундый хауф хәзер уятты Аллах субханаһу ва тааля. Куркабыз. Абу Килаба әл-Джараминың нинди иманы, субханаллах. Шуларда да Аллах Тааланың рәхмәтен күреп, үзе дә җан бирде. Малайы да җәннәттә. Үзде Абдулла моны дәфин кылганнан соң төш күрә. Абу Килаба аяклары, гәүдәсе барысы исән, тере, малай белән җәннәттә йөри. Я Абу Килаба, бу сиңме диде Абдулла. Әйе, мин ничек мондай дәрәҗәләргә, ничек җәннәткә кирдең? Ничек мондай дәрәҗәләргә ирештең? Аның өчен диде, бу дөньяда сабыр булырга кирәк. Һәм балаңны да дөрес юл белән тәрбияләргә кирәк дип җавап бирде. Бу безнең элеккеге галимнәребез тормышыннан мисал, хөрмәтле дин кардәшләрем. Шуңа күрә Аллах субханаһу ва тааляга 3нче дәрәҗә дип әйтик сабырлыкның бу ас-сабру аля итаатилlah. Аллах Тааляга итаат итүдә. Аллах субханаһу ва тааляга гыйбадат кылуда сабыр булу. Ни өчен? Чөнки һәрбер гыйбадатның, һәрбер гамәлнең 3 өлеше бар. Аның башы бар. Башында ниятебез дөрес булырга тиеш. Әгәр дә ниндидер гыйбадат, намаз булсын. Намаз укыйбыз, без сезнең белән ниятебез дөрес булырга тиеш. Показуха, рия йөрәгебезгә керергә тиеш түгел. Ихлас күңелдән эшләргә кирәк. Һәрбер гыйбадатны, һәрбер эшне Аллах субханаһу ва тааля иннамал аъмалу биннияти. Ниятләребезгә карап Аллах Таала нәтиҗәсен бирә. Шуңа күрә беренчесе галимнәр әйтәләр, ул инде ният һәм ихлас, тасхиху нiyya дип әйтәләр. Ниятең пак булырга тиеш. Икенчесе фи халат ал-амал. Гамәлне үтәгән вакытта ялкаулык булырга тиеш түгел. Гафләт белән укырга ярамый, эшләргә ярамый. Ялкаулык инде тәкәссүл дип әйтәләр инде аны. Ялкаулык. Тулысынча аны эшләргә кирәк, камил рәвешендә. Һәм инде гамәлнең ахыргысы да. Гамәлнең ахырында инде без بعد الفراغ من العمل дип әйтәләр галимнәр. بعد الفراغ من العمل, ягъни гамәлне үтәп бетергәннән соң да без шушы гамәлгә туры китереп, шушы гыйбадәтебезгә туры китереп гамәлләр эшләргә тиешләрбез. Ягъни садака бирдек, ихлас нияттән. Тулысынча бирдек, күпме кирәк. Аллах субханаһу ва тааля риза булсын дип. Ахыргысында инде сөйләп йөрибез садакаларыбыз турында, алайда ул ярамый инде, әлбәттә ул тыелган. Аллах субханаһу ва тааля Коръан Кәримдә дә нәрсә дип әйтә? Ва ла тубтилу аъмалакум. Гамәлләрегезне батыл кылмагыз дип әйтә. Ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза. Садакаларыбыз турында сөйләп йөрмәгез. Сөйләп йөрисез икән, гамәлләрегезне батыл кылачаксыз дип әйтә. Гамәлләрегезнең мәгънәсе булмаячак. Шуңа күрә башында да карарга кирәк гыйбадәтне. Ахыр уртасында да карарга кирәк, ахырында да карарга кирәк. Менә шуңа күрә ул инде галимнәр фикере буенча әлбәттә
Üçüncü төркеміне ауыр sabırlık türüne, тағы да ауыррақ түрлерге кірә. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de deyte İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala sizge gadil bulurga farz etti. Gadillik Kur'an'da bu farzlarımızın öterge kuştu. Vel ihsani, ihsan gamellerin öterge o nefil gameller ve ita'i zil qurba. Hem indi tuğanlık jiplerin tuğarga nıgittirip Allah Teala emir etti. Dördüncü sabırlık, muhterem kardeşlerim, dördüncü sabırlık o as-sabru ala meşakki ed-da'veti ilallah. O tağda ağırlık. Allah Teala yolunda davet. Allah subhanahu ve Teala yolunda davet. As-sabru ala meşakki ed-da'veti ilallah. Allah subhanahu ve Teala yolunda davet. Bu peygamberlerge de, da'ilerge de, dinge ündevüşlerge de kağılı. Elbette Allah subhanahu ve Teala yolundan şakırı jengil tugil. Elhamdülillah namazga bastık, urazatla başladık. Tuğanlarımızı nişik dinge şakırıga, balalarımızga nişik anlatırga, ınıklarımızga nişik jitkirirge. Ve bunda bizden praktika yok. Hikmetimiz jitip bitmey. Bar bizde Luqman Hakim şekilli bolgan bolsak, nindi Allah Teala hikmet bergendik Luqman Hakimga, subhanallah. Allah Teala nişik kalimler aytalar, Allah subhanahu ve Teala hikmetni tilegen bendelerine gene birer. Kişiga hilim de birilerge mümkün. Hilimi var, hafiz da bularga mümkün. Hilimi de var. Hikmetni biri Allah subhanahu ve Teala. Dinni yaysa hilimni jitkire bilmeyin. Anın usulları var, anın esbepleri var, anın metodikası var, anın yolları var, anın hikmeti var. Mine şu hikmette Allah subhanahu ve Teala bizge nasip etseydi, tilegen bendelerinden Allah Teala bar etseydi, balalarımızga da, nıklarımızga da, tuğanlarımızga da jitkirege dinimizni jingillik yollarını Allah Teala ko'rsetseydi. Mine şu dördüncü tür deyip eyteler galimler. As-sabru, sabır bulu, Allah Teala yolunda davet etu işlerinde peygamberlerge bir ağır bulgan. Peygamberlerimizni uzallarımıza getirsek, Nuh aleyhisselam mesela. Nuh aleyhisselam turunda Allah Teala ayta: "Velaqad arsalna Nuhan ila kavmihi." Nuh'ni halkına peygamber ettirip jiberdik deydi Rabbimiz Allah Teala. "Felabitha fihim elf sene." Hem ko'pmi buldu Nuh aleyhisselam o'zining halkı bilan? Elf sene. 1000 yıl buldu öz halkı bilan birge. 1000 yıl davet etti halkın. Nuh aleyhisselam 1000 yıl halkına İslam dinini jitkirdi. Allah Teala'nın birligin. Qarağız nişik Allah Teala aytı, sene deyip aytı. 1000 yıl, sene degen söz Arap dilinde ağırlık degenini anlata. Ağırlık bilen jitkirdi Nuh aleyhisselam. Allah subhanahu ve Teala'nın turunda aytı, onun duası var. Rabbi inni da'avtu qavmi leyla ve nehara. İrten de, kiş bilen de, individual şahsen, cemaat arasında da, halk arasında da jitkirdim ya Rabbena dinimni, min halkıma. Birisi de Allah turunda işitmişe kalmadı. Bütün özünün metodikaları bilen, yumuşaklık bilen jitkirdi Nuh aleyhisselam. Ağırlık bilen. Hem Allah subhanahu ve Teala'nın turunda ayta: "İlla 50 amen." 50 yıl am. Şu 1000 yıldan 50 yılı am. Ne için bir yakın sene deyip kullanan. İkinci ayetinin ilişkide amen. 50 yıl amen. Am deyip eyteler koşan jingillik kile. Am deyip eyteler Araplar. Sene ağırlık bilen. Demek şu 1000 yılının 50 yılı rahatte bulgan. Anın jitkiri o dinni. Tufandan son.
1000 ел өзінің халқы белән булган Нух алейхиссалам. 950 ел авырлык белән дәгъват иткән. Туфаннан соң 50 ел яшәгән Нух алейхиссалам. 50 ел бит ул тик тормаган. Ул балаларына, оныкларына, туганнарына җиткергән ислам динен. Балаларына бит васият калдырган. Ey балаларым, bir ук ширк китермәгез Аллаһ субханаһу ва таалагә. La ilahe illallah kelimesi bilen yaşayız. Subhanallah ve bihamdi sözleri bilen aytıp yaşayız diye bu vasiyet ettirip kaldırılan. Ne şu an buraya hürmetli din kardeşlerim şundan da sabırlıkның 4 türü turunda bugün sizin bilen söylep gittik. Allah subhanahu ve teala bela'ud dünya sınavlara kilse sabır bulayık, dua kılayık inşallah. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Hem ikinci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası Allahümme indeke ihtesebtu musibeti hadihi Allahümme ahlifni hayran minha. Bu Peygamberimizin duası. Şu dualar kılıp Allah subhanahu ve teala'dan gelgen bela'ud dünyalarga sabırlıklarımızı Allah Teala artırıp tınışlık, eminlik verse idi. İkinci tür kilse ayttık afiyet bilen Allah Teala sınıyor. Biru bilen, nimetler bilen sınıyor Allah Teala. Şul vakitte şükürlü bulup, rahmetli bulup, Allah subhanahu ve teala turunda yaxşı uyda bulup, Rabbimiz Allah subhanahu ve teala yolunda bulup, afiyet duasını okuyuk şul vakitte. Allahümme inna nesalukel affe vel afiye في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. اللهم إنا نعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. Beşinci sabırlık derecesinde, mertebesinde o Allah Teala'ya itaat kılıda, itaatli buluyuk. Şunlarda da sabırlık gerek. Namazlarımızdan tura bizden rizıqımız. Allah Teala namazlarımızga qarab rizıqın bile. Mindi sizden rizık soramım, min sizni tuqlandıram. Namaz bilen rizıqını beyledi bu ayeti kerimde. Uşka tugul. Tefsirlerde eğer de qarasak, nek şunun bilen beyli. Allah Teala niçin namaz turundaydı? Yani namaz bilen rizık beyli. Selametlikte, rizıqımızda, afiyetimizde barısı da inşallah namazımız tüzük bulsun. Ya Rabbani. Şunlarda itaatlikte hazır urazalarımız kilip jite inşallah. Urazalarımızga da hazırlanıyık. Kamil revuşunda ya Rabbani. Hem dörtінші tür sabırlık ol, tuğanlarımızga da'vat İslam dinin jitkirüde de hikmetli buluyup. Allah'a matur ettirip balalarımızga dürüst esbepler kullanıp, dürüst metodikalar kullanıp dinimizni jitkirgen işik. Luqman Hakim özünün balasına, oğluna ya'izuhu, zabotis o своем сыне. Özünün oğluna ya bunayya, balakayım, anın vaxtın tabıp, anın bilen dürüst münasebet tüzüp, dürüst ettirip oğluna Luqman Hakim jitkire Allah Teala'nın birligin. Kur'an-ı Kerim'de pek көп Allah Teala onday misallar ko'rsatadi. Nuh aleyhisselam özünün oğulları bilen, İbrahim aleyhisselam İsmail bilen, İshak bilen, Yaqub bilen barasında Allah Teala ko'rsatadi bizga da hikmetler, tiyaniler, abi-obaylar, tuğanlar bulup, dostluk bilen, tatuluk bilen, hikmet bilen dinimiz, İslamımız, tınışlık bilen gerek kalpler bizge Allah subhanahu ve teala eriştirseydi amin ya Rabbana. Hürmetli din kardeşlerim, ve aqulu qavli hada ve estağfirullah li ve lekum ve lisayril muslimin festağfiruhu ya fawzal mustağfirin. İnşallah ileri bizge qaytıp şu dualarımızla sizge belekegine iyi işe deyip eteginde eğer de yatlamagan bolsanız yatlarsız hem şu dualarını bilseniz sizge bugün inşallah belekegine bir üsteme mağlumat bulgandır deyip oylayım. Ya Rabbim inşallah. İnnallah ma'as sabirin. Sabır etişlerine Allah subhanahu ve teala sabır buluyor.
Allah'ın rahmeti olsun. Indi cemaat mana bek o'timdi, bek anlayışlı ham ko'biz için belki yana ma'lumotda bo'lgandir shular bet. Indi Radi Hazretga Allah'ın rahmeti olsun. Bunda sorular var mı? Mubtada, haber, isim, maf'ul yok mu? Anday sorularınız. Indi belki sorularınız olsa Hazret bunda vaqtda indi foydalanib qolayıq inşallah. Onun gel bulay vaqti bo'lmay, o gel bulay bizni seyindire olmay. Şankıra bugün indi Allah'ın rahmeti olsun. Hazret bizni seyindirib, zorlab Allah kelganimiz için indi cemaat mana eski olib o'tdi. Radi Hazret Rajab oyina kirdik ekan. Endi bizni demak Şaban ham Ramazon qolib borar inshaalloh. Şuna ko'ra bu Rajab oyi Alloh oyi, endi ko'proq Allohga duolar bilan murojaat etdik. Endi Şaban Peygamber sollallohu alayhi vasallam oyi ham endi inshaalloh Ramazon ummat oyi deydi Peygamber sollallohu alayhi vasallam. Endi bizga da shu Ramazonni eson emin qarshi olishga nasib bo'lsin inshaalloh. So'rovlar yo'qmi? Demak, bordan anlaşılgan shular bet. Hazrat siz musofir bo'lganmiz qo'llanamiz endi. Ashullanmasangiz sizning duoni olib qolaylik inshaalloh. Rahmat.